Arali webale kuntangira Masindi baitu hanu Masindi nyonta amutaka tamutaka kaije kuno betayo buli yasojo kaije buli yasojo kandi kaije kubungira MP agarukaho Masindi municipality wa hano wa gate ya Masindi district yona abandi akaruruka akabatwaire kakabasikire muno omubiri okiyagwina Arali tukusema ruhanga kusema ruhanga mu primaries abantu bakakuyolera akaruru kayingi muno mu primaries abantu bakanyolera kayingi muno ubururu kanana haine bitanu ayagarukireho ubururu 12 ne bisatu no bukugwamu kusima abantu ba Masindi municipality habo kungonza kusima abantu ba municipality habo kumberaho kandi nkubagumye nti omuntu bakomere niwo muntu wenyini tajja kubaswaza ajja kubakolera kikembaganise kikyo inaki kwa ukanizaho nabali abagenzi babo wesimbe nabo ekyo kubanza ninyo muntu atakatungaga mugisa gokwekulembera abantu ba Masindi harule nguruno orwa parliament abagenzi banga banyina omwa bairelo C5 chairman myaka 10 onda baire MP myaka 5 ne myaka 5 ali meya onda ikaire mahure so nyowe na mnyoro wa Naira niti tukatungaga public office yokozesa baitu kandi okutunura nkanyowe rujazi bya mukama gonze nta ikaire mu public office baitu okutunura ebintu binkozere binkoleira abantu na muno mu myaka 5 kingana mbairoho ntwairo bujunanizibwa nkabwa MP kandi kutukitwale kusakira abantu kwegesa abantu emirimo yengaro kusakira abantu nkayo kumanya kurungi ensonga za Africa Cup of Nations n'ensonga ze bisahe nkaziba mukuruga mu ntandikwa natinki yazirimu kandi niyo project ya government ebandize kuija I think across the entire country ekakoleba mu record time miezi 18 so level of supervision, level of efficiency, level of workmanship tichikazo okahoga tuina project hanu mu Masindi habwa obwekulembeze bubi n'obwanyampara bubi ezimazire myaka zitakahwaga gamba nkorugudo rwa biso Masindi biso hatugenda hayi mwaka gwa Msanju habairo ruguda hotantara myaka over 5 years hati hantugera ekizibu ekyakatale buli twantugenda mu presidential campaign akatale nikafuuka nsonga romaraganiza central market nikafuuka nsonga irwaro nifuuka nsonga kyalero kine irwaro hakiri UPDF kalitandikaho baite katandikira hali abantu abengi abakira ekibakweta nani priority ekalitandikira hamajuga abakozi staff quarters kukiro bya kutandikire hali obuhereza bukira kwetagibo gamba nkabakazi hali bazalira mu maternity rundi theater rundi mu ward halaba rwaire bajanja bibwa abakiro bwingi bakonihira nti government runtu wakwetu no bwekolemezi burungi irwaro kore irwaro UPDF contractor yakuba yatandikire hali obwetago bwamani buli kukira hali na staff quarters nungi baiteke bairi challenge abukwata aba doctors abaroho babaire nibararanka so abantu abakiro bwingi bagamba twakwetu no wekulenzo burungi bakwe batandikire maternity habukwatu inekizibu kya maternity omwijuro guliyo maternity yonka teri mumbera nungi abakazi baita bakiro bwingi bakutungire buzibu abandi cyali nibatarugayo no kurugayo nibafuerayo theater nikyo kimu theater yeitoro ejukante role yitu ndikombeka umwaka gwa 2023 kuruga myaka kwika hati busaho major renovation rundi redevelopment yale koleirweho so really dirin dire need likwetaga speed kuingana nkaye kisahe likolebe bwangu mu myaka 2 baliyo hengaro abantu ba Masindi batandike koraki batandike kuliyambisa no kutunga kugoborora mbuherezo burundu abakutondera kitarative ono yesimbira kikaro kya MP Masindi municipality hanyuma yokutugambira ebyo
services ezikwetagisa nabiki obukonero wakati ito hansonga ya katale abantu kabachuzire muno ijwera aho nkarura bakazi nibesali njya muno akatala aho emisoro obuchafu biki eniyo na municipality yawe inategeka ki ekyo kubanza tulina mugisa nti nyenkya omukuru wa office ya national chairman Hajati Namyaro akuija Masindi nyenkya kuitirana abantu bakatale Kamasindi municipality Central Market Masindi abantu bakatale bakijura n'abantu ba tax park kurora nti president akayizire hano tulozere tuta kurora nti ebintu ebyo bibaire fast tracked kurora nti byatandikibwaho mu bwangu biruge mu story ezitwikara mu za Karuru so nkusima muno Hajati Namyaro habo kuteeka ha program kuija hano kwetegereza biki ebizibu ebi abantu ba Masindi na muno Masindi municipality byakwetaga president akayize nko president wa Raija aija manyire kizibu kikiroho kandi nyowe mshwenja kutunga mugisa go kumubaliza muhijukize ensonga ya katali ndakatalako tikaina gate zikusiba tikaina drainage nungi tikaina sanitation nungi abakozi bo mukatalako bali mu mbera mbi bakolera mbugubi ebintu byabo bikuibibwa buli kiro municipal council tekubafuaho kikwetagisa katala kakolebwe wangu niko abakozi abakukolera mu emirimu yabo bakolere mu mbeera eri human but most importantly nti abantu bayita abasuubuzi batunge ekichweke kirungi hali barakolera n'abalimi baitu abali okwo Nyakalogi abali Kasambya abali Kyarugangara abakulima muhoga abakulima ebitoka abakulima ebihimba batunga hali baraleta bakatunde ebintu byabo aharungi hakunyirira niko tuongere kuongeza wealth creation mu bantu baitu ba Masindi municipality na Masindi generally o competing no muntu wo position au twagambire aikaira ina hamani hano omuntu bwaliye kikaro mu regional opposition tugambo ba kikare kifoke ki opposition iwo izira bus movement obusinguzi bunura how are you sure of the victory no muntu ole omuntu onatasinge Akaruru nti wamani muno akasenga Karuru habwa internal contradictions ezabairoho itwe mu kitebe kyetu ki NRM mu party primaries hakaba mu internal contradictions nti byarugire mu primaries eza Karuru wako bitabe nibyo by'abantu bakozereki bakaba nibanihira kyo kyaletereza kuba n'abakandidate babiri aba NRM ba splitting obururu bwa NRM then hakabaho na challenge endi abantu baitu abamu abakaba baina ulterior motives eza kuija kwesimba 2031 gamba nkawikitinisa Cosmas bya Ruhanga akaba na serving kisanja kiki ya kabiri nka LC5 chairperson so aina design zo kuija hanu mu 2026 nka member of parliament so fulaga bera we NRM na independent we NRM bakabata kumukolera kugarukayo yayendaga independent opposition warabe warayangwa kuihaho bine bigambo tibiri byange bigambo bya chairman Cosmas LC5 akabibaza several na ganwe yambire member parliament aroho we FDC kurabam ibyo bigambo bye tibiri byange nyonko nkubihabu haki eiraka and indeed okorana kiya lero mu primary za hanu akagenda mu Karuru ka Bujenje tiyakora kurungi in fact akaba namba 4 hati mu ka general election agarukire hanu Nororant niko kakodiyo kamu hatiwe kadigyo yenyina itera kutera ina flaga because aroho betweta benale mbagenzi abatai na flaga but they are competing against you harmonization abakiki yale mire hano ija kubaho baitu no bwera bete izire obusagiki bwange bull undisputable nkugambire gena yo ikimanyire ndi mu primaries nkasingira hara katabe mu amancholi nkasingira hara kandi abagenzi banga nyabaina mu primaries kantu walumugisa gunu kubasima wekitinisa Honorable Ernest Apulikiza atagaruke kandi ale nyuma yangi wekitinisa Honorable Bob Kusima bya Ruhanga na watagaruke kandi ale nyuma yangi so that is the difference kwa ukana lero na Karuru ka 20
2021 habukuba nti abanyabaina mu primaries batagaruke bona bemerire nyuma yange ayakubaire nka NRM wikitinisa Honorable Cosmas Byaruhanga mu primary kagenda bujenje hati mu general owabo kandi bamuterera yukubi akabawakana hati hanu agarukire hanu nyoningira ine byakubara nko muntu baitu wire bukyali yo tujja kubaza turole ekiturayihamu but no bwarasigara mu karuru obusagiki bwange obwe NRM boroho kandi nyina nabahagizi bayingi abatali be NRM abatayina bitebe nabayina bitebe abagamba Rogers nwasemerire kugenda so nkunihira akaru kantu jakasingira haiguru my prediction is tujja kutunga omutwaro gumu nakakaga aho nyini mulingo gambira arona abatali be bitebe ari abantu abagamba Rogers munywanu wange kusora musagika baitu ali hakale tutakugonza kurungi abantu nkabo tibarumu difference yange na abantu abandi nti nobunya kuba nyine kala ya yellow banyo tinsorora ero nsanga mtawuni munu nimbonga bojo ba red nimbonga bojo ba FDC I don't have a personal problem na abantu bebitebe for as long as bali hankura kurana ikyo kimu kya kabiri nyikaire ndi member executive wa FUFA kandi delegate wa mpira hano ebinte binkozere mu sphere y'ompira tinsorora mbikozere generally so abantu bakumanya nko omuntu akusakolera abantu irrespective of the party color no bukyakuba nti nyina bendera bokuba tuli mu multi-party dispensation haruhe bitebe bitebe kusana nke dini haba mu katoliki haba mu kristayo haba mu protestant baide kitikimanyisa ntorabo oli mu katoliki oleme kugenda mbugenyi bwa kristayo oleme kugenda mbugenyi bwa basiramu tikimanyise kisone bitebe ne biliko biri so bunkuba ndi member of parliament wa NRM baito nkubani nkodera abantu bona irrespective of the color creed religion na ebintu ebindi byone bireta henyawukana hala runde byenyawukana hala abantu so nabwekyo ndi mugumu nti nabantu abibitebe bindi abali sober minded akarubaija kampa you are taking up mass in the municipality hanyuma ya abantu abali mibaingi muno kushika for a long time ni ba complaining beye bikaijo na biki o inategeka kiuka kuba bakuhanyamira megyo kwanza government ya NRM ekaletaho enkora ya free market economy where demand and supply rules dictate the pricing challenge baire masindi hanu tubere twina abakusogora bikaijo nkaba kinyara baina monopolistic tendency nti company zindi sogora bikaijo nkakiriya ndongo nkahwema sugar nkabwe ziri under one roof so no sanga nti obundi ne bakonna ivinga kurura nti batuhereze mihende etali fair baitu nkusima ruhanga kandi nkusima na parliament yarabizoho sugar bill empiaka eresere sugar council na pricing policy pricing policy eri clear enyuma ha urunde nyuma abakusogore bikaijo babaini baikara na abalimi niba negotiatinga kionga kandi abakusoga ba millers baina mani maingi hati the new sugar bill eka-creatingaho ekibeta sugar council sugar council egyo ebaire recently inaugurated einamu abalimi bebikaijo ba utugrower einamu aba millers einamu na representative ba government ekimu kigiye kuba nekora nikyo ekyokuba nekora licensing niyeja kuba ne licensinga aba millers abasabire license ekya kabiri niyeja kuba ne supervisinga pricing formula na eri mu sugar bill hati ebikaijo bamira babayini batuhereze sente kusigikira hasukali ekuruga mu bikaijo no kusigikira muhendo gwa sukali oguroho baitu kandi milo gwaba nasi ebikaijo ebyo taiha sente mu bikaijo mu sukali honka aiha sente mu masanyarazi aiha sente mu bagas aiha sente mu molas aiha sente mu byproducts ezindi hati izo sente zikuruga mu byproducts ezindi abayata kuherezaho omuli mu bikaijo amara nebikaijo bino hagati y'emyezi 16 n'emyezi 25 kandi akusogora undi mira na amara nabye saha busaha
kyonka natunga kikooto kukira omulimi hati mu sugar pricing formula empyaka omulimi akaproposing bano watunge sente nyingi kukira mila in fact 55% including ne sente zikuruga mu byproducts zimbalizo haiguru nka amashanyarazi nka molasi nka pagasi nka mud filter nebindi ebyo biruga muki sente hadi nabwekyo omulimo gwange nka member of parliament izukurora nti sugar council na sugar bill and assented to by his excellency the president is implemented fully hatali ku implementing aho kabajubaju bag implementing fully nkabakurasi ba mu parliament kubagira bizoho nebitekerezo byabalimi birimo oli munyabya mizano muno araro inantegeka ki municipality ne byemizano masindi hano mu byemizano enyuma haho tubaye tufocusingira ha governance nikyo bayinorolera ndi timu zaite zibaye ziruga mu Kitara region zikaba promoted zibaye nizigenda ha national ndituhereze kitinisa gamba timu nka Kitara FC gamba timu nka Buhimba gamba nka timu nka Boma eyemyaka yenyuma haho ikaire nka Boma na ikaire very competitive kandi kyatuyamba twatungana abasambi abarugiro waitu hano bagenda batunga national prominence even international gamba nka Gift Fred mwana wa hanu kijura akagenda muyanga hate ali mu Ethiopia gamba abasambi baitu nka Brian Ahebwa na wali mu Ethiopia akakonaho national team na Gift nawe akakonaho national team tuyana abasambi ababire batamanyirwe bajja kusambira team zaitu hano nabo good performance zabayeyo gamba nka Dennis Omedi ayizire hano nasamba mpira gwa corporate coach Fred Kajambia yamururaye yamuleta Mboma season yokubanza yaba top scorer season ya kabiri yagenda mu Kitara yaba top scorer yaba most valuable player of the league kyaleke nali mu Rwanda akutunga sente za dola haro musambi nka Semugabi Jude tali wa hano kionka yasambago mpira gwa masaza nho Kitara ya muihire yamuleta kyalero ali mainstay wa national team just like Dennis Omedi kanda la hero akusamba mpira ogwe sente hati ebyo byona bibairo in terms of government na team kionga twatungamo obulimu obuzibu nka timu yetu ya Boma yaba relegated baitu ngumi abantu ba Masindi nti town ya Masindi na muno munikisa yake yetu ya stadium kyukuija deserves a team playing at the top level nkai wa level ya yoroho kitwakwendereze kurura nka Rogers bya mukama academy something of that kurura talent zine za abana za grooming niho mbaire ningenda nti strategy nkanyowe nkahindura strategy because the team zijanzikora ki nizigenda but we needed a key to a kiraikaroni ki facilitatinga ama team gaitu nabasambi baitu ku developing gamba for instance nti 2027 bunyo rejja kubane hostinga empaka za Africa Cup of Nations ekyo kyatuletera a stadium ya kabiri mu Uganda mu Bukoto kandi nkunihira ekusinga yo Burungi hati ya Hoima State Stadium aho Kyarwiru stadium egyo yazara facilities zindi ina facility yokubanza Hoima Boma ground no bukyakubanti akyaro buzibu naba city council ba councillors tibaketegereze ekirote kitwina baitu bajja kyetegereza njagenda yombazeho nabo turolenti tuterekereze facility ya kabiri area Hoima Stadium City Stadium henyini training ground egyo facility ya kandi eri hano ya Masindi facility ya kandi itwe nkabaloko ijukandi member wa local organizing committee ekulirwa wekitinisa First Lady Janet Museveni abantu 20 ndoho kandi ndomo haba 13 abakulira obusabu committee obutayitu tuli mukutesagana yitwe nka local organizing committee hamwe na National Council Sports nabonyo Kitara Diocese ku donating arundi kulizinga eitaka yika 10 ekyalero eriri part of Satito Secondary School batekoho a National Sports Academy eya government na training ground ya kana ekuba aho itaka eriri hagati ya Satito na Kibeiro munda aho hate kikumanyisaki ntobutu kwa twine infrastructure itano Hoima State Stadium ebisahe na National Sports Academy nti abana baitu
bajja kuba bayina world class facilities hali baku trainingira hali bakuba identified bakaba developed into international stars. Most importantly etimu nka Kitara na Buhimba hati tizijja kuba nizizanira Butema pitch eri bampe zijja garuka Hahoima Stadium runde bisahe bindi habuwaki no tukabantu bidding no tukabantu kora choice ya tukuteka nka stadium tukaba tunulira mu rujwe kibeta sustainability nte mpaka za Africa Cup of ziraho ekisahe ekyo kirayamba kirakozesebwa kiraba maintained kita again mu National Sports Academy National Sports Act as amended 2023 ehereza all public grounds ezebisahe nezvestinga under National Council of Sports. National Sponsor of that law ekahereza National Council of Sports a vote ya maintenance. So tujja kuba na challenges zo maintaining Hoima State Stadium, tujja kuba na challenges zo maintaining Masindi Stadium. National Council of Sports neja kuba ne maintaining ego eina na vote kuruga mu central government. And these team za Kitara Buhimba bikizijja kuba zina na right ku hostingira emisana zijja kuba nizi hostingira hogga nizisasura a nominal service fee. Nkati ngo tugenda na Mbole nka Uganda Cranes na tugenda na Mbole tusasura ya kasenti akokozese kisahi but na Mbole nayo ejja kuba ina maintenance budget kuruga mu government that is according to the new law. Hati ebisahe bijja kutuyambaho ku developing talents and most importantly nte ebisahe bi matches be refunded under Afcon omupira baite bisahe biri multi sport hati nke kya Masindi hano kigenda kuba na 8 lane running track ntabe misinde nibasaki kosa kuiruka haija kuba of course all the other amenities is athletics nka javelin nka shot put nka high jump nibyona bijja kubaho ekisaya kya Masindi kyenyini kijja kuba na basketball court na volleyball court just like nka Hoima State Stadium eina kule ruguru mu stadium yenyine main stadium harimu kisahe harimu na 8 running track obogaruka heru hariho 3 lane running track yokolera training hariho basketball court hariho volleyball court hariho swimming pool hariho arena egyo okusaba kuzanira emizano ya indoor stadium gamba nka tennis gamba nka badminton gamba nka volleyball so ebisaye bitukombeka biri multi sport ntitibiri byo mpira gwonka biri ne byemizano nyingi ijuka nka hano Bunyoro tukabaho na record Uganda National Record Champion kia omukazi bayitaka kia Alisima haro family ya Bisereko aho Kakindo ekabeina bairuki barurangano baita bwibura lia facilities abairuki baita babaira hano abakulia karo bagane babura hatu kunihira facilities ndo busikuija zijja kutuletera opportunity yokura to developing ile ebitone ebyabana baitu muno kukiraho hali 20 focusing hali team now we are going to focus on abana abatabe and indeed global sports is a big industry nkabunyoro sub-region tuina kuba naito ntuchaburaho kandi kijja kubanza kutuchabulisaho infrastructure nibye bisahe ebi aba kutondera abarungi tuina Rogers ya mukama onu nuwe NRM flag bay ya hakika rukia Masindi municipality tumalire bigambo byawe bikusemsaba abantu akaruru bakakwe abantu ba Masindi municipality nkwenda kubasima abo kumpere kungondo mulere kitindisa kyo kumpereza a flag ya NRM abo member parliament Masindi municipality kandi kwenda kubasima na kumpereza kitindisa kindi ekya chairman NRM Masindi municipality e flag ege yinkwasire teri yange flag ege yanyu so mwina nkubasaba muli batena nyowe January 15 ntukoma flag bearer wanyu Rogers bya mukama arali na ba flag bearer abandi hamuno wekitinisa president Yoweri Kaguta Museveni habu wakingambo wekitinisa tumuhereza karuru ebintu bimeni mbazaho bino ebya facilities ebyemizano wekitinisa ogwo nuyatero mukono bije Bunyoro obukudulira engudo zait road infrastructure ya Bunyoro ni yonka sub-region halo kuruga mu district emu no genda mu district endi no libatira angudo za kolasi industrial hub as to haire sugar police imbaini mbazo habo kwa Bunyoro hati egarukira ali Busoga nka one of the biggest
sugar cane growing areas, sugar policy, sugar bill agituhereize egenda kuhereza omulimi akasente akarungi akakira haitubaire abokwali mu sugar policy ekya kandi abalimi bebikaije bakusobola kulima ebikaije ebyo abokwa basiga nsimbi bayizirana bobusinga bwaleserwe ni mu government nikyo bakuletera ensimbi eitaka lyeitu eryali libonabona kiri kisaka litali mu kantu hati kalire mu ebikaijo abalimi baitu basobola kuombeka maka kweyombeka kurolera abana nokujanjaba abantu gali mazima binge bikozerwe baitu halimu ebikyabura yo nibye bitukwetagira President Museveni agarukoho niko tutandika twakangire ntusabe bibikubara nibyonka biraha ebyaro bite bikira hanu Masiri municipality tibiri mu masanyarazi ebyaro bite bikira tibina maizi ga pipe amagombora gaitu abiri nkakigule na karujubu tigaina masomero ga City Secondary School emiruka yaitu nkagwa kibigando Miria hamuna Isimba na Western Ward tigaina health center 2 kandi mu manifesto empyaka ya president agamba buli gombora hakiri libe na health center 4 health center 4 eba host theater no musaho akusobola kusemeza so ebintu binge bitukiyabanja president tukome NRM tukome ebas tukome president tukome Rogers byamukama na ba flag bearer niko tusobole kulegia kurungi enkurakurana n'obuhereza kurugira kimu haiguru mpaka hano hansi ati bagamba akarukano bakagura kandi bakayiba iyo inaki niko na nyompo randa akarukano bakabura bakayiba kandi ubundi bakayiba bakorundi bakagura bakayiba ubundi bakayiba mu primary NRM for the very first time hano Masiri municipality tukaba na akarura kali clean nikyo kurura akarura kanke tabe contested kandi sente zikabamu baita abantu bakoma mazima abantu bakoma enkurakurana abantu bakoma omuntu bakwesiga ndi mugumu ntabantu ba Masiri municipality bamanyire oha akusobola kubalegeza enkurakurana kuruga mu government niwe Rogers byamukama abantu ba Masiri municipality bamanyire oha agambe kigambo ntikindi kijja kolebwa nikikolebwa hataro okwebuzabuza hataro okwehindura niwe Rogers byamukama abantu ba Masiri municipality bamanyire omuntu bakusa kwesiga aikaire hanu ni bamumanya bamuteka mutocha kasumi kakumara niwe Rogers byamukama arali webale muno mukugondeza obusinguzi webale muno enganja ni yange Julius hamuna Kitara TV enungirora muno kandi erete bintu ebya makuru ebintu byenkurakurana nkusaba abahuliriza inywena aba Masindi aba Bunyoro abanyoro abala heru ya Uganda mutarugaha mukutu gwa Kitara TV mugwikala hoga niko gwonka gumanyire kuleta ensonga ezabantu ati dora barugira headquarter hoima bayirano kuntoza Masindi municipality mu busy schedule kurranti ne irakali ya Masindi municipality bali take up platform webale muno nsimiri aba kutuhondera ha Kitara TV mutuganyira karabire mwaka akakutoka baitu tubaire na Rogers ya mukama ono nuwe ya flag bearer we nare mu hakikaro kya Masindi municipality tukugondeza obusinguzi bwo kandi nobutura abantu jaguza tumazire 2015 January tumaze kusinga karuru nja kusaba ogaruke ndiko tuongere kusima abantu baitu no kubagumya no kuboleka program empya kizujja kwantu emeraho nja kubaho kali mwikale kurungi mubai Kitara TV kwegesa kumanyisa.